بين بيروت والإسكندرية. وما هذا الوقت؟ كأنه يحمل فأسه الضارية وكانت الطرق تطير حول تمثال المسيح المحجب. بمسمار يتحجب المسيح، بخشبة، بسقف غيمة، بقبة فلك كيميائي، بصوت يعبر القارات، بوجه عامل لا يعمل، بزوايا ترشح دما، بهوامش وأنقاض. من أين يجيء هذا الكائن؟ في كل كلمة تخرج من فمه سيف يضرب عنقا ملاكا حينا إنسانا حينا. أدعوك إلى العشاء الأخير أيتها الصلاة.
sei custode del... Sono il custode. Ok. Te le vuoi tenere? No, perché sennò la collezione del libro... Francesco, è tutta scritta quest'opera? Ma è scritta jazzisticamente, poi ci sono... Ecco, non ho parole. Figurati, è la prima copia. Va bene, ok. Grazie mille di tutto comunque. Senti... Questo è il video? No, è l'audio. Il video poi bello, arriva. bello. Invece, che dirti? È scritta, cioè le melodie, i temi sono scritti, poi ci sono parti improvvisate. Poi Il pezzo di Salvi è improvvisato, quello di batteria con cioè, quelle cose che faccio io sono previste. E il modo di suonare la batteria è previsto, però non è che è scritto. Fantastico, mi è piaciuto tantissimo. L'abbiamo pensato l'ultima prova. Troppo bello, eh. Salvio, tu hai una grazia nel... Grazie, ma decisione allo stesso momento. È una Vero. cosa, guarda, sei proprio straordinario. Ti Bastone e faccio un carota. sacco di complimenti, guarda. Allora questo lo... Sai che vuol dire ciompo?